Mentah perlok nwara HP ke kubur. Daka action military shim ke Turki. Ban pelaj ya ke Gaza na ke Israel. Tong ini sangam. Ya kendu he intelligence ke Turki ya ki leader ke Hamas. Ban ya keren halor ke jingpen poi ke jingrap ha Gaza. U Ibrahim Kalin u pelong meeting bad Muhammad Darwish u klik ke Hamas Political Council. Ka jinglang ke pelik jingmut. Kumno ban yo ya ke jingrap halor ke baha kamit upaj ba sya Gaza badan pleng ke tma. Ka ana dulu agensi jong ke Turki. Ka report ya ke jingkran klem pen pau ya ke jekah. Kedau ketolong kubur balak bandai baka meeting kelong ke Turki. Baro orang yang kipelong ya ke jingkran syafang kumno ban warra ya ke jing sangi aset ha Gaza. Kia keren ru ikilat kelenti ban persya iki plan displacement ke Israel ha Gaza. Kalin upan pau ya ke jinglong teli jong ke Turki bat kinong Palestine bat ya ke jing mat cuki. Uang ke Turki kan persya ya ke nunggu sinjam ban keni bian ya ke kendau ke Syia Palestine. Ka Times of Israel ka ong baka jingkran ke dai nadu donut. Ka Turki kan nek tangha kesur ban support ya ke Gaza. Hap dan kejing tombor ke Israel. Ka Israel ke peteng ya kejing hirtma jong ka Gaza. Hadin bat kunno kejing menjur sangi ASEAN. Ka Turki ka ilek penwara ada ke political resolution. Sya kejing ilek hap dan ke Israel ban Palestine. Publish board. Story telah London Network Daily Post.